Yes, ase manifesto. Ase manifesto na baraba komenta. Bono kando na Bryson gocharia. Yes. Ibintu mbirokora hakesa. Kuna bono kwa mfano muntu ase kisi county. Muntu kera kumerwa ku Bryson ngumbu. Kera kumubekera gose ne bond. Busongo no erange okuminyoka no ene ministry ya land se wa sign ku bintu bya certified kwa ewa muntu bwa tukutanda ngo kago ikama liko nandi inko protect to no na baba civil ki ndiro abwa to nyimbo sa because process nero no gende kote kubwa to ke bono krea kubwa to kire process nero yogo certified bintu tari ekyo kire muhimu kana nge Bryson tegendaria Bryson sekerana irete chikura abantu bibeno bantebeti aiga sekerubukiga no go protect wetlands lakini intusabete university nero tutagete bona kera bale ko ngando over Bryson jakoleteki njarengo ase manifesto bagante bya nande kintu kende ntwari kwa setio mugabano ito Simbarat tuachite tukakora baka public participation tukateba scheme ye sora chibe kwali to supply electricity bamboli linga nali ke ikwarusiti Bryson tutanya kokote bali ni boss jan nje ka wate nje gonyuwete Bryson ngochere kegera nje sema ni wete chimwangete ne imbwate Bryson takatiki teyo igobune omuwakirisha obo we can't have any kineke gani inkiaringa siki ase manifesto onye tore program yo burai tore program ya magendero na bantu kwanira magendero nandi kati bantu chake go change to chake tenga ya bano na ki to boteba magana usigure chindagira iyo maminji iyo to tore ki ministry ya agriculture igo tali go to ne ringa ki eso si yo konyerente Bryson no in public participation traba na ki kibono konyora abantu barwalide abantu babati stress mundago ito mugambi gomba stress kai kwarusi ebiga inche buno murai go ikamba kaninga manimese mwangete niyiga nyuwete bindembiri kokoraki mbiriam unless baiche baya buolinga ya tuachenchiti tuatire kolenta mangana ye university tuatire kolenta mangana ye sora bono Bryson tokoraki yes mheshimiwa on the same point ekirubeke iga anda kaba menyimba bwate November bungwe boli balenga ekirubeke iga negiye serikali gusina abantu baguchikonganyigwa project ndio nsirabe kwaro ne serikali emanya kubeko no ekirubokeri negiye serikali ntirukani ge serikali kire utatiga bantu mbaro bakolinda lira bandi stareka egwetarandi tesira kunya gusimeka chinsiaga isasati egerementi ni amacharia chugwetarandi nchisire kyagera no ine records sekero serikali ya rengo batebete kiruboke mugeko ba preserved nkirikia yantro scheme igo bono konyora bali balinde to abakonyora nda bandi chipress chachagire kugenda iguru ngaya Bryson ngocheri ne kitoko ba igo nakinara gukurera ngaya abantu baitumba kubwango koba yichi stress manifest yenzura garaki teyo turanyimanya nainde alindi sabu bantu mbaya barana bingara biria ebiye bingora biri weta bya Bryson biria biria sikole nti stress nyingire gigi bonto koranga